Mafuko Industries wewe ndakwira antu bara tumite na kibandile ingine tokinyau kwa mafuko ni wamenya sasa nimekaribia Mitongo National Polytechnic, thank you very much. Solution Sacco, asante. Green Life Crop Protection Africa Limited, asanteni. Safaricom, Daraka University, thank you. Na nitukuwa nkatho chia mwanya kiri yetu Sacco kwa kaita kamiaka mirongo ethatu ni bethera itwe baita ni na batwe na miaka mirongo ethatu ne leje ni bakikishete ati utoro bwaku kimbecha ni bokwagira. Sacco ya yetu ni ya kila mtu, rwethwa ni entrepreneur, rwethwa ni mubiashara onge, rwethwa ni muyuthi, rwethwa ni muremi, rwethwa ni retiree. Yetu Sacco ni Sacco ya mtu wende na kwa kaita kamiaka mirongo ethatu neli ni bethera itwe baita ni na uwe ni dichikinya da jirikiro kita na yake 15. Karibu sana kiri mubango ywa chanchamo karukiro ruare twenda kwithwa tukihariria mantu yegie Kenya Bureau of Statistics. Bahani bao ningwembiyo barita ingomenya kwe kintu kyo kethro wete thai bwangalia tu ukona kwe antu kwina muri ywa Kebs. Kama haina Kebs jua hiyo iko na maswali. Rukiro ruare turaraniria na Dr. Muriera Karao kuma kwa Kenya Bureau of Statistics ni mwerekeria wa kumenya internet abikari kethri bithonkomi kabite sawa. Karibu sana daktari, thank you very much no tubakuona kanya kuya kwanani na Meru. Rukiro ruare kethie mu Meru na umwire Kebs ni kina nani? Ni Maria Tombetawa Dr. Geoffrey Muriera Karao onbe dairande Director Quality Assurance and Inspection Nara Kebs na kan correct Martin. Yeah. It is our Kenya Bureau of Statistics. Kenya Bureau of Standards. It our Kenya Bureau of Standards. Sorry, thank you. Na mbele sa Mumero standards ni wango. Bia into mwanya. Kija weno wethe na standards tiaku. Yeah. Kithia bia kurebira tukurea. China standards tiachio. Na ndengu mwera Kebs yebuthakia ikuthuranira standards yi na ku make sure ka kumenya standards ichi kwethira chietu mereka ke kubwithi interview beyonde na ke kubwithi ou itwethira twina directorate yembethirite ndi director ya quality assurance and inspection na ke directorate ngwira twethira twiniora nene pio ni ku standardize kawe kire interview beyonde bikobwethua na bira bikoretwo kuma ome ke standards kithira ndokubwithia roje kwina standard ya roje standard ya roje ina intobira bibati kwetha gike roiro kenda rwethira rutikumiza ka rutiku hati murotumeri na ndi wango biu itutwa ilakia ke directorate yakwa na ke kurita ngweu twi ntere mwanya cianthe twile Kirenjo nara Kisumu, twina obichi Kisumu na twina obichi inge Kisii. Tuke ya North Rift, Eldoret. Tuke ya South Rift, tuke ya Nakuru. Ke Mount Kenya, twina Nyeri na twina Meru office. Tueta Nairobi, twina Nairobi headquarters Sara South Sea na twina Kenya au Jomo Kenyatta International Airport na ICD. Tueta Northeastern region, twina office Garissa. Na tueta Mombasa twina ofisi Mombasa au na twina all ports of entry chia utonya nthi chionde nara tukwaila kithira into bira bi utonya nthi kithira ibikinyethetie iwango bira bitengi ubombo bikiakua. Thank you. So now ni into beyond anything bia korea into bio tumira ni bibio biongo bwithora bukiolia standards kirinto bira bionde bibwethetwe manufactured white industry kintu kira kionthe kikabwethwa ilasima kithira kina iwango biabio kwina into bito kurima biomba kwethira utie value addition ka utie bonke bora bia kabwetherwa biuna bio bikailwa ni agency nge bikailwa kithira ni Kenya Plant Health Inspectorate Services. Please ukiria maikiwe ku kidogo tu. Bikailwa ni agency nge na kithirikari twina agencies nge cha mwanya lakini Kenya Bureau of Standards bira ikailia muno kana bira batu tu ikretha kiri wango ni into bira bibuthiritwe and the manufactured products
bira bibwethitwe ni anto industry mwanya mwanya kuma bia kurea kuma construction materials nguo ito wikira kinyanguo into beyond na tuina standards nkirukia standards Kenya nkirukia standards ngirimo wanja na standards ichio kwianiriana kana ni chiananiletie na standard kai wango bira bire dunia kwa tuika kintu kira ki standardize itwa no ki access market ya East Africa community na ndi standard yu ichio chi control ka ichio chi ngavani into bira bibutha kwa beyond bira bia ya manufactured kithei thimiti ina standard yayo kithei motu yo akuthia maize flour ka wheat flour ina standard yayo standard mwanya kuringana na into bira bikuba manufactured ka bira bikobwethwa ke industries chietu. Okay, so let's say for example ikintu kiyete kuma the way of say atu autodimwe standards chia Kenya no mona chia naradimwe yebwethiri angare somewhere ke thimo kwina Communication Authority of Kenya unio ya control. Okay, lakini tu noretete katoye example ya nguo kana toye example toye kinyamutu onto no torete kinyamutu ka kinyampempe torete mpempe kuma tu South Africa ka kinya Zambia ka kinya Tanzania ichibati komiti kana kukinyithia iwango bira ira ikobwethirwa Kenya chio kinyithia no kona kintu ya kiu nende rambure kwina agencies ingi mwanya na mwanya ya bonda wa Communication Authority of Kenya kwa ilia telecommunication equipment ya thimo badu toka ilia into ya ngari used motor vehicles ito kureta kuma Japan kwenye standard era eranko meibonete kithiolonka Kenya ekiaila kwa eto KS 1515 niyo ekailia kithira ngari ni batiri ne kubwirta ya wetitherwa babarene cha Kenya. Yes. So in case kuke kwithirwo kwina kintu kyo kikinyite Kenya kana kinya ikubwithirwa Kenya na kitena standards chienu ni atabu kimenya kana ni atabu kiwata. Okay, standard breakthrough na iroa otiwe ati anjiriria development ya standard kinya wewe matin irware no withire okibwitha kwina innovation yaku na nkarire yunke ariria mantu yara ya karikara gitoro kimero innovation show kintu kiro kubwithia tuita tukauria experts ka ataalamu bakintu kiro kubwithia baketha bai ma lecturers by university ma researchers kintu kira kibwithirwe research enje ya pio na standard idranirwe ya kintu kiu standard unio yatumira wa ku standardize kintu kiu na nkwira maana yo standardize kintu na boy bon kwenda mero belewa standard nio lugha ira antu bonthe ba mekwaria dunia yonthe for example wina lock na runguro lock ekethena namba fulani ukura lock we kuma Germany wekira murangone oku ikuriaria utina rubunguro ruu waura rubunguro ya ruu wonko kemenya nambera warura ringi kinya Germany onara waurite onto lock ere na namba kwina standard ya lock era and standard nio lugera into bimenya kwaraniria bionko tumeta interoperability ke lugha ya chonko na ya tumakinya antu baumbo trend ka kubwithia biashara ya Africa thai twetete kubwithia Africa Free Continental Trade Area arakento kabwithirwa ikiweta nthira inge onto standard turithaira twina standard imwe kwa nene. Yes. So that means to for example kia kwambiria kubwithia mutu wakwa aru ari kayueta wero unga standards iji ni kambiria kana ibabu bwampa standards iyo kwina standard ira ire already standard ya ira mpure twina standard nkirukia ngirimo wanja ya mutu kwina standard ire ni East Africa ni oto tumaira isa Kenya East Africa standard ina nambe yo eunio watumira thai nio yatumira ku certify ka kwa standardization mark era thai lakini kuwa no wethe na kintu kingi
ukubwithia kintu kitabwithwi muntu ungi na ikintu kiatumirika ni antu babaingi ilazima kintu kiu kia standardized niongo kwira ara Kebs tukabwithia standard uwe uri involved on to expert na ma lecturers kuma university na other expert with the standard committee Kebs yau obwithia standard na standard unete kangasite on to standard ni umwe na law ni sheria standard wetu maira standards act ni yangasite minister neka lazima ibonto ikakua ukawatwa na kintu ki substandard is an offense. Yes. So into be substandard mubi watathia nande kankwire tuina program tumita wanjibika na Kebs bere kinyambariria wanjibika na Kebs ora Kenya Bureau of Standards tuina directorate ingeta market surveillance market surveillance baita irure pakaunga ni ntobira yo tumirwa ne anto kuma consumer outlet bakiora bia iko laboratory cheto bikathimwa bia thira biteko meet standard tukaonda recall tukaonda withdraw from kuma na ubikwenda kwa na bika destroyed na ingotika nonete kwena alert yayu oikwa Kebs kuwa intobia bitebui ibirito mandukene biatumirika iko karau na nkwera Martin Kebs tuina laboratory inene pio chia kuthima into na amero tuina laboratory inene mno irero amirite region ya Mount Kenya ire IFC building obichine cha Kebs ina uwezo bwa kuthima into bibinge mno bira byonthe birerure na nde kuina program tuita wanjibika na Kebs uwe we mwananchi no wite ure kintu na mbeu ko na uya andike SM landa hash alafu ikathia tia namba wa mituma ki message 20023 na nkenda tubwithia bu 20023 20023 kimbonde message ira utuma test ni SM hash na mbeu ya kamiti yeu watuma message yeu ya uchokeria machoki oriu ya uchokeria ikwira product yeu ni atia witwa ikwira product yeu ibuthetwe na standard iriku onton kinyo no uria standard yeu thome wone githira product yeu ni buthetwe boya ya kwira no abuthetie na ya kwira githira product yeu abuthetie kithira na ete ne irotha Kenya Bureau of Standards kubwithia product yeu iu njire mwe iratubuthakianio number 2 no uringe thimu ukonda wina product na no kwenda kumegetha product ira ninjea na thimu ira toll free itina charges number 1545 ukaringa Kenya Bureau of Standards waitekwa ukaua na mbeu yandiki ki product yeu ukaelirwa wiro getha product yeu ingenuine kana getha mtu netikirite ubwithia product yeu kagetha product yeu standard kana te standard number 3 kwina email info@kebs.org na nkwira Martin ki Kenya yonthe imbichi antu ibatuma emails imero uo tetuma ore ochokerua na ndenda kugetha kwena mumero kamuthikiria nthikirite thai atuma imero atachokerua no hauwe no ntu imero etha reactive watuma no kwa achokerua no kwa kailwa na ndike program uo thara tweni ya wanjibika na Kebs ya kwa ili ntobibi substandard ka kwa ilia kithira ntobibi twena bia rure kabibi ko bwethu ko kinyilda iwango kinya wewe mutumiri we mwananchi no bati kutumira njira yunda wira kenda tutirimana Kebs na uwe turitangwe ya utethania nonto Kebs tu abatu itwe first line of defense you can imagine kithia roi roro kunywa kaginya nchobi ikethe nchobi embe ikatanto metho ikaurantу tebua lakini uwe nawe ukethe kinya wewe kwa njukumu yaku
wa verify nchobira wa uraketha ni nchobia kawaida ninjea ni kiloketwi Kebs utikona utie kutitha kwino wati na ndipo tutangwe. So product icho the china nambe ya SM hash nambe ye nkeyo bitumari what feedback am I supposed to get? Iyo chokeria message immediately ikwira rieto rya product lakini wendo bati kwa ile rieto rya ukethe rya andikike product wa compare number 2 ya kwira standard irebuthitie roi kathua githei roi standard ya roi KS ES 153 drinking water ibo standard weta oriko. Number 3 ya kwira no wabuthitie roi ru imatinige chonge limited ka enterprises. Number 4 ya kwira kithira matinige chonge enterprises limited netikiretwo kubwithia roi ru ithirikari ukona interview bina bikari yoriko na nkwira bonge Martin kinyari tingwe ba Kenya Bureau of Standards nonto thaito kwithira twina thina ya imposters mikora ikuthio longa ichi athakia staff ba Kebs yanga ya nduke neku kaya factory yaku kinyabo watu turitangwe na weru na utio kora muntu akakarakara ya nduke neku akawa no Kebs mwetie namba yake ya ngwe akwa namba yake ya ngwe itume ke namba unda kwa SMS mitume ke 20023 namba era kwa RMB na ukenda tukabwithio practically nka kwa yekwa namba akwa namba uri andika HR ash namba era kwa iyo niyo watumakire 20023 yes alafu yeo chokeria marieto ya mtu wa kwa staff wa Kebs lakini umwetie kibande tebo umwetie kibande akunengere kibande ikwe marieto namba 2 ekwire level ya kingwene ya oni erita marieto akwa murira Njofri Karao director quality assurance and inspection na namba yakwa ya kibande na yona ni kithira still ni nomba ndiki Kebs kana githinda umire ukona status active utobwithia practically na uikwira muthikiria na kwira mumero wonde utie muntu abati kwi okwa ras biashara eneku staff aicheta Kebs staff ba Kebs direba kro ya business yaku staff ba Kebs ni approachable waitie staff wa Kebs number yekie akwa na keke bindi keke toke wanjibika na Kebs itwe ni karenji na inya mno wananchi babwithakia hau kenda turwa na imposter onto mara ito ikwa kwe baba ichi etaiba Kebs bakeya bakoya interview yaku bakwira bagwata bawitia mbecha ogwa ni antu ba Kebs batu Kebs tutebwithakia hau watu kiwa Kebs corrupt now mbira atire daktari for example nende ngutuma nambe ya product eji kiri nambe yi 20023 okay yakwithirwa ati legit kana substandard but ko wata machoke yariko watela wa umbere onchokerie mbere onchokeria ndikanie muthikiria na mutegeri wa Wero FM na Wero TV ati Safaricom ni bakwenda kuhakikisha ati nawe kinyawe unaishi maisha poa. Kuishi maisha poa ni kwithirwa kimenya amantu yara wita na mbere mitandaone no kuona mubira mutandaone online nto squeeze bwana ukarinde waku no kuona mubira thimune. How do you do that? Akino mwanka withirwa wina thimu ya 4G. Thimu ya 4G niyo ni mauri ya ndebururu kiri duka cia Safaricom na waura laini ya waura thimu ya Safaricom ya 4G. Waura thimu ya 4G. Wekira laini yo wewe unadungwa 5.5 GB free data kuma kwa Safaricom. Data eje wametumira mathaa 24 ukawa 5.5 GB eje 1 GB wametumira mathaa 24 ya mbere. And then warukirirwa akea
ukiamuka tu asubuhi hivi ukethira 150 MBs thimwine ku 150 MBs iji no ukume na chukiri YouTube unaangalia ni nini inaendelea huko, ukoona ndwimbo, ukoona nteto cia weru kethira niro kilire kana maybe kweka story ko urenda kuona ka weru kalikupita na thimwe iji ndwe na mauri ya nthebururu kwina neon na ultra irenda chwe thiringi ngiri kenda na mana kenda mirongo kenda na kenda ni na mitana thiringi ngiri imwe thaa ine thiringi ngiri inyanya na mana kenda mirongo kenda na kenda kuri na neon smarter ni na mitana thiringi ngiri itile thaa iri uma ngiri itano na mana kenda mirongo kenda na kenda kuri na Itel A50 ni na mitena thiringi ngiri cile na mana ya thatu thaa iri uma ngiri kenda na mana tandatu ya mirongo tandatu na itandatu alafu kuri na Real Note 50 iri uma thiringi ngiri 11 na mana yele ya mirongo kenda na kenda ni na mitena thiringi mana ya tano alafu kuri na Infinix Smarter iri uma thiringi ngiri 11 na 999 na ina mitena thiringi ngiri isile na bone kenda na withirwa kinya woke wirirwa kwithirwa uri mutandaone ni kuishi maisha poa ni kuwatch ball online, maisha poa ni kufuata Mushene 24/7, maisha poa ni kwithirwa kimenya kurua kiri kukulukira kumenya ingredients na muruire kiri YouTube, maisha poa ni kwithirwa ukira una update Facebook yako uka update X account yeku, hiyo ndo maisha poa ni kuingia 4G na Safaricom bari kwira atiri bo kanya kaba kwa nika kwithirwa ukiwirirwa kwithirwa ukiishi maisha poa. So itandukeni ya Safaricom rukiriro eta uone ni bibi kuendelea hapo, waulize hizo simu ndaibu ikiendwa kwa Weru FM 96.4 ni thimombi, hiyo ndo inaitwa maisha poa. So Safaricom bari na uona bari na batukiri ruendo roto weta thai rwa roadshow cia Weru FM 96.4 tukuongoira miaka inana ya kwithirwa twikwa utungata tukifurahiana na wewe Safaricom tuwitania nabo na kinyabo bari kwira ati ishi maisha poa. Rukiriro ruari ni tukwaraniria na Dr. Muriera Karao kuma kwa Kebs, ni tukwenda kumenya intobira tutumira ni intobibia ya bwana atia, yani nane ata umba kwithirwa kimenya intobi bia tumikata. So muthikiria wa Weru FM 96.4 make sure no witania na batwe nikienda withdraw kimenya. So daktari mpira atire ni atia okay akwithirwa kintu kiti ni substandard kana kitebui kana kitebati kwithirwa kiri thokone nkamenya atenda atuma SMS iji. Okay, thank you Martin. Rero tuma message eu na kintu kitibati kwitha kithokone kitina permitira. Number 1. Nambera muntu ekirite kintu kiyamba gwithiretio wichokerwa message yokwira permit you witio. Permit does not exist. Na ya kwira nthea u lingira Kebs na nambera toll free 1545. Kana andikira Kebs info@kebs.org. Eunemwe. Number 2. Mtu no ethire kinya we itarera a produce intobia we bira bwithi intobia kubwithia gaita kara ya mno atika kintobia we bieta kwa ilwa Kebs. Ko permit ni ya expire. Onto permit ni da ina ntukwira ya nirwe na ntukwira ke expire. Permit ni ya miaka ile. Ende kwa tueka mwene industry atika intobia we ata ku renew permit na ichithire atethia ataira mantu quality message yotoma euchokeria permit expired na yako ni ntukwire ko ya expire iboko tarako kario. So no atibwe kuboreo bwa mtu kwethwa after all indari na standards iji no bedele te kubwethia. So kinyaki akwethwa ntirari new license ni hamwire kumumba kwethwa ngikos kire mutumiru hintobi kwina ogati na njire kario. Permit irere ya nawa irionania ni umwa contract ate akuna Kenya Bureau of Standards. Na contract ire onania we ukuwe itare onthe ukabwethakia intobia yaku ukithia ataira iwango endo no aitire contract no aitire mbi ukoya responsibility wengo
no wite ukaita ngenji ugenamia Yeah. ukanjia kubwithi into buthu nande ki documentation kana maandikaniro yara twandikana ira na muntu ura ina industry contract yiu ya kintu kithire equivalent eitarira rionthe ukibwithia ina muhimu sana nontu number 1 itobuthakia kintu kitawa factory surveillance kana kuya factory ndene koku toya tukailia kithira bura twetikaniririe na uwe twikwa permit kithano endelea kubwithia buka kithano arekere lakini no yogethera baba ingi baingire bathamia factory bamega na nyuma lakini no ba uturi ntoko erure endoke kwitha wina permit expired no what na kinye au kigisheria ikweta atia weta kinyume na sheria. Yes. So iji ni njire mwe ya ku-enforce mantu ya kana what other ways butumaira chi enforcement? Iu ni njire mwe ya ku-enforce. Number 2 ara permit ire expired no tira make effort ya weta ku renew weta ku kumero ia itu ya tukawata intobira na itu ira kinya baba kwendia ukenda kwendia kintu kire na permit expired onto une against sheria na number 2 kutina hakikisho kintu kiu ikiko kinyela iwango bila bietetea bila bieki. Yes. Okay. So now ngiakwithira for example ngutumira kana ngwita ndatuma namba ye kiri 20023 na intobira kwa twika ati either ni expired kana is substandard Kebs yukachi etaliriko Kebs number 1 yatuma market surveillance officers bayo immediately be boye intobira kwenyo tumeta ceasing ka kubiwata o aubire bieterete bieta ku destroyed na njirera ya agrete so Kebs ikoye tali haraka eye wate interview nikenda bieta atia kwa destroyed bitikaite kwa ka kuthokia mwananchi ka kinya kuthokia mazingira onto ngwe ya Kebs ira nene ke kuthuranira iwango bi ebithuranira kende protect mwananchi ne protect kinya mazingira yes from intobi biteko kinya lambi iwango ito ita substandard products no kwa yes. Okay. So kwena kintu kitawa MSME. Yes. What is that? Micro, small, medium enterprises. Okay. So Kebs yukumila atakiri MSMEs. Good. Kioria kia muno. Ito ni karenji antuba bande kinya boku kuita kwa andi value. Tuwe aranja koku weneria. O kilo kithiaria yaku rira bo tumiranja. No bwethia kayoga tikaku. Ukandi value watoria rure. Am I allowed to do that? You are allowed kwena standard ya yogurt. Okay. Wonko miti wango bieko bieki kwena standard era ekonania aroka bwithiria ni ata kupati okara. Sawa. Kwena standard era yokwera yogurt ni binambie bati gwethe na bio. Nande antuba nini ba baraba tio kinyila mbeche ira nyinge cia kuwaka industry nene. Ibo batuita micro, small, medium enterprises, MSMEs. Na ara Kebs to package ya kweni karenji antoba. Ontoba ibo the major drivers kana ibo baraba kamata uchumi bo ande. Na ibo kinya bandika antoba inge mno. Oeta nturene ukethera kinya muntu membi I polish grains kethei mungao kethera ni ndengo a package aina antu bange batatu baandikite baba kubwithia bo aikia supermarket yara wonka chiekinya ila iwango bila ikwendekana antu bauto beni karenji na kuina standards na kuina kiwango kinya kembeje ira barea ikiwango kia anthe pio na ukarea kiwango kiu kia antheu uitikiritu kubwithia into bithatu urire kiwango kiu na ituitana kiabo tukathilukania nabo twibari tanabura paka bwithia kintu kiu mwanka kia kinyithia muthia mwanka kwa tuiga kiu kinya level ira kia kinyila up to standard
na ke kuona information yenyinge ke manto yau eruare na kinya rojo kume oro Kebs ina stand ara shone kitoro miro show no witeo ukelezwa ukonwa standards ire available officers beto bare yau na ito wira irua antu bau na inya mno na kire athikiria bara ba kuma mero na imbichi ya mero ni antu bendete ku innovate na inya mno ni antu bendete kubuithia mantu mno boy karibu obichi na ya Kebs ara mero officer ba Kebs ba irende uputethia baba bange bakumira side inge kuma Embu Kirinyaga Nyeri kwina obichi Nyeri ara na aburitana na still kinyoka andika niyo inquiry Kebs ukawa wino batu ya bou ituetanakia na antu ya bana bo tuetate kinya bo tueba trainer itueta tueba trainer twabetethia mwanka interview bikabwethua bigakinyira level era batu ukara na twabia maki ya quality kenda bi access market na nkwire advantage ya maki eu na mtu imbonete antu bakubwithia dried fruits kama matunda ya kuumwa tropical fruits na saindi yaiche kwetu na nthe na ikwethaira na matunda maingi mno ra matunda ya kamiti standard matunda ya no ya export no ya ikie nthe cha ome na ya kareta revenue ire ya ukiria mwongo yoyo etu ya Kenya twanjiriritie na aturi. Very well. Thank you. So now, nkia kwithirwa ndi na say for example ka industry kauka wethe no ndiketeo kana kethe no ndikete bu for example inkubwithia to cribs na ingwita ngenda cinau kana woku wa ya yogurt kuba mombo na bakithia kinya mutu ywa kwachibia muti cassavas no mwanka mpeje nkawa license ni Kebs ni mwanka no nto kithia mutuyo ka kithia cribs china iwango number 1 no thie wethira kinya intobiro thia IBBA ugaite kumizambi baraba utumira nindi lazima we on standard we standard era kenda ukithia mutu umebati kuthiera antu ariku umekithani kwa chibi na mpembe iro kaungania ibati kuthikari itibati kuthajie na kintu kiumbigia kumiza mwananchi ya mno aflatoxin wamba kuthagithani kwa chibi ubiomba kuthabie na chemical enge yora antu etawa cyanide. So like kabwaya na training Mauritania buramba bati kuritangueje buramba bati ku keep standards do you like offer any trainings kwenda trainings ya you it kwenda kwenda trainings ya you ara Kebs lakini kinya standard ni on document you standard ni there in information yenyingira ira ya kunkaendi yes very well. So now tukithiria Kebs rirabe raba kithio lonka mandukene rimwe muntu no ethirwa ari no bwa so ubuke akwe ntukiri industry kwa how am I supposed but ko bwa mukira atia in a good way iretireta kacha. Thank you na chokere buringi rankwele sake wanjibika na Kebs nkwirire staff wa Kebs arakwonde baraita ukaira staff wa Kebs itambulishe akwa nambekie na kibande kiawe akwa nambekie ya nkwendete tubwithia practically na yekwa kwendete tubwithia practically na yekwa na kenda mutegeri athoma ureta wandike message ke 20023 katwethio practically yes tukiri message ndike message njaro right so tuituma message jikiri 20023 alafu kimbonde message waandike HR okay. Give me a minute. So, mandike HR ash namba yakwa ngoine ni 1646 okay, so tumetuma kile 20023 kwenda tu mara moja. I hope it is okay. Yo choki? Not
Yes. Ivita tone. So ije bati unchokeria na marieto yaku na position na ID number na status ya kwangu gene. Okay. Tone kede network ite misbehave. Meanwhile, nenda withdraw kiaraniria na maybe mtu kwenda kuambia ka industry yake mu biashara, mtu ina ka industry yake thai, what you do tell them ya Daktari Karao. Ewe njira njega muno ya value addition ya mtu natu ina raw materials nyingi muno cha kubwithia industry na mwira batwe twe Kebs twe committed kana ituiritete nikenda tuetania nwe safari eu kou no aite ke website ya Kebs aite apply kwa wa permit standardization mark kana yo bichine Kebs yara atirimana na ofisa ba Kebs bamuikia through the journey ya kwa standardization mark na utie yokira antu baba Kebs bakeya kwa oku bakeya lazima be ba ile facility yaku au kubwithiria na intention yo kana etumikia kuya nikenda baelia bona kithe no kukinyila iwango bila bionthe bikwendekana kenda wewa permit ye so shirikiana na antu ba Kebs kenda wewa permit no menye permit wewa we no uru bwa kwendia into byaku tekenyake East Africa community yonde. Thank you. Message yochoka. Yes. Full name Geoffrey Muriera Karao, position Director Quality Assurance and Inspection, National ID imepeana hapo, status active. Yes. Awesome. Na kinya product the same way. Is yes. Kama no tuona anything tunaweza nini rusha tu. Leta wanakana TV ne. Thank you, asante. So unaweza nisaidia kidogo? Msaidie. Wanakana TV na watu fry. Okay. So ejimba ati umetuma kile? Okay, number wera. Na kile number wera. Where is the number? Okay. Yeah. Bandike SM hash 3723. Atone niendeke there aturete. Upapa tujafanyia mtu advertisement. Okay. Let's see. Kidra something kato tumaira sometimes ago. Kidra na kokaetikiria kwidra kari clean. Tuone. Kwa yeya, thank you very much Kawira. Kwa yeya, ASK show ni titana mbele na ukuibwa Daktari Karao ukwira kinyaboba na standard kwa ASK. So fanya hivi no withdrawanirire witokone na wawe mataro nkurukia ra kire stand ya Kebs no withdraw kimenya ni bibi kuendelea. Of course ukethro kiwa hata mauritani yangi neoro ni turari na chairman wa Meru National Show na ratueleza kinyawe burashu iwe kuendelea ni dringi mana yele akikiri anabani ni kesho ni ntuku ya family day no withdraw kendi mwana ku akethro akiona kinyawe na akawirirwa kwina michumbo kwina mantu ya maingi sana ya kuendelea Meru Show yaromba kwithirwa kinyawe woke wirirwa na nkuruki kiri murimi bukia kuwata na kundi kia arimi kiki nikyo kiwetwa special group no bwite na arana bukethro bukia wa mataro na itakuwa rahisi kwenu in terms ya payment ila bukethro bukiri ani dringi mana ile akibukarea ye kundi bwa watana ya ritwa kana chukuru yeta na bokinyo bakethro bakirea bari special group dringi 150 so enda pale Meru Show yitoro na withdraw kiwata Mauritani kwena into bibi kwendo kuna Mauri very discounted product yetu ikweya Daktari ile tuira permit number ya product yeji ni 3723 product hair relaxers Bradvers Farm PZ Carsons East Africa Limited, effective date 2023-03-03, expiry date 2025, status expired. Nice. For more information, call Kebs toll free 1545 or send email info@kebs.org. Thank you. Thank you. Awesome. It's working. Yes. What? Okay. Yeah. Now, asante sana daktari. Asante. Thank you. Na ketho ina miambo muthio kwenda kwaraniria na benu clients.
Kinyabo ni clients? Yes. Araniria clients. Kuwa mtu onthe urethira akibuthakia any products kinya muchie na ta minenkanira ya standardized itumukaribisha no ai kinya rasho ne ruare timu yetu ire tukethira turi o twinthe twamwatia kubwithia application agethira ari kuma ki MSME sector the mauri kidogo sana friendly na yao cover 3 products any additional products ina mauri yayo kinya gethera aina kiwango kiri wa euro wothe naye twamutethia number 2 ranka uga bamuthia to encourage kirinjoni yonthe value addition tuina raw materials nyingi kuma cash crops ntabitore ma twabi manufacture tukandi value kenda tomba kuimprove quality kuimprove shelf life ni kenda tukaomba wikia marure yara yange na toikia marure yara yange tukaona mbecha icho ciatuma tukire mongo yoyo yetu na partner na Kebs achieve dreams uchionthe. Asante sana Martin. Thank you very much Dr. Karau. Etawa Dr. Muriera Karau ni director wa quality assurance na inspection kwa Kebs. Kebs ni Kenya Bureau of Standards. Thank you very much Dr. Asante sana, we appreciate muthikiria wa Wero FM 96.4 ni tuchokerete nyuma kaita katikura yatu chokiro tero RWANG'I kiri mubango yako kyane yuweta na mbere na ningwete kyokwata mataro ya usokia kwithira kuri product yo winio na labda unaishuku kana no kwenda tukumenya tuma SMS kiri andika yetu wa SM hash alafu kuri namba irikiri product yu umba kwithira wetu maira iko tu samwe angalia anto kuandiki SM hash ina namba alafu mitume kiri namba eje 20223 kana kwithirwa kuri abisa woreya akwira no Kebs mure na kone kire kibanda yake na namba ekengwe alafu mitume andika HR hash alafu nambe uo akwa alafu ukamenya status yake kiri Kebs. Thank you very much. Ukabe mutambo ni tuchokerete nyuma gaita tikuraya tarike kuthomero nteto na njira enda. Thank you very much Dr. Asante. Kwa miaka 8 nandi